Kadorbar telang yang ke JHADC deman kon ni kesengi hewa leader yang ke opposition o Andrew Sulai de keliu ye wadau pa register ye kikur ha ka council. Neliang finance bare EM de kana wa ini to kat kam wa kwa we angnut kikur ha porilum jantia yo ye upene ye hier paten wa iru kom im kibro. Wa Andrew de keliu walada M itmu na ka council wo e ye ki ST certificate hewa UEM dak hanau wa itmu hito wa register khanang yo ye upan sakhian wa to ki khon ka kur chuchu Andrew dak liu lada MI yakalam wa ka sarkar ne wa ki bor district hajrong ini neliang UEM da ongo wa ya ini waro daw ya perlu wa ki wa he ki kur hejo ipor wa Andrew dak liu kat wantali ki working scheme wa ki khlu hapo upur ka council wa da pediang da ka Ministry of Environment and Forest and Climate Change North East Regional Office nadu ka Chipatri Uma Jar Jakhat Nyau neliang ulas ki rembai Deputy CM da pentip u wa da yo totally ki working scheme hai ni ipor kajimut bakajimmu ni lamba kajinya krela berkat ki wahai namelam yang ki sekat kur yang po ilum dia reform ni yang ki upaya ki kur dan di register di organ council kenapa itu ki namelam yang kata kur uji persatuan ya itu ki kan kur iwan kami punya ya kan children certificate kata tak itu maka di menurut yang council kenapa udah mau wanrak ya kan itu jadi kita punya yang maka di buku ini tak ada yang jual ibu dia lu dia jadi tur tuan tak ada yang kami sistem dan kajimu yang itu ada mukut jingelang ini kaji kita punya berbagi yang dikam atau manggate dan puan mukut kami kapor nanti extension negara ini ada ni dia yukut yang dinamai lambung di sentur kerana wajah ini sudah kaji kita sudah sudah